Ulan aytsa bir ünüstü Turayga жеткизе тургандай кылып кыйкырып анан тынчтык жолу менен кетели. Көп сүйлөйбөсөк дагы бирди бирөө жататабыз. Туурабы? Тебирбареке десеңиз. Тебирбареке бул жалпы кыргыз эли тааныган маданияттын кишиси. Бүтүн Кыргызстан партиянын кандидаты мына ушундай кыйын кырдаалда өзүнүн шайлоо участкасында эл менен жолугушуп жүргөн жерде мына бул киши дагы чындыгы издеп бүгүн ушул жака келди. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына бекеринен келген жокпуз. Мына кечээ биз райондордо жүрдүк элек, эл менен жолугушуп дегенде жакшы тилек менен жүрдүк элек. Анан бүгүн ушул борборго дагы келишке туура келди. Анткени өткөндө борбордук шайлоо комиссиясынын бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кылган мамилеси, чечимдери бүттүк бизди нааразы кылып койду да. Мындайча айтканда бир сөз менен айтканда өөк уурдаганды төө уурдаган сотко берип атат да мындай. Туурабы? Мына ушундай мындай салыштырып айтып атам мен дегенде. Анан ошол чечим туура эмес. Анткени ошол жерде баардыгын көрүп отурдук. Мына ошол жанагы дем алуу учурунда эмне деген чечимдерди кабылдап койду. Мунун баардыгы жанагы эле биз эмес. Мына ошол айылдагы кемпир чалдар, жаштар көрүп отурду да, ошол абдан туура эмес деп койду да. Бизди түшүнгөн борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзам тунуктошулар кармаш керек эле. Тазалыкты тунуктуктошулар кармаш керек эле. Ошолор бийик болуш керек эле баардыгынан. Тилекке каршы ушунчалык жерге түшүп берди. Өтө бир деңгээлдин жоктугу. Мына бул жерде азыр миллион деген элдин тагдыры чечилгени турат айламайында. Ар бир партия эл үчүн чыгып атат. Туурабы? Ондойду. Элибиздин келечек жашоосуна жардам берели. Жакшынакай мыйзамдарды кабыл алалы. Өлкөбүз бутуна турсун. Өлкөбүз гүлдөгөн бир жакшынакай өлкө болсо экен. Elimiz, yerimiz tetiakta tentiremey, öz ülkesinde жүрсе келді. Adamlar öz ülkesinde gana baktığını olana taylamayındır. Başka çet ülkede жүрüp milyardlarını da sınav baktısız bari. Hakikaten başka yer bol oturmayın. Buna uşundan nersege çıkalı da proyektin vardı, buna şahit oğattanıp, tüm barcaklığa tileklerimden gelip atsa, ama bizim borбордук шайлоо комиссиясы emne degen dengелге çıkardı. Bu bizde adamlardı bularını, uşunçalık bu dengeli tömön, bir adamlarda sezip atat deştegeni düşünmögen biz kıraversek bolot degендей болду. Мындай болуш керек айламайында. Жанагы партияларды каттырган Федералдын карасаңыздар, кантип болсун. Айында бригадирлерден ишин айтты. Ошол жерде оңдолуп атат, кол менен жазылып атат. Азыр кандай заманда жашап атабыз. Биздин республикасынын маңдайына бүткөн борбордук шайлоо комиссиясы ошол бир кичинекей бир мектептеги окутулган дептерге жазылып атышат. Ошол бир уят болду. Биз бул кыргыз эл учпайсыз, башка өлкөлөр көрөм не деп атат ошону? Кандай деңгээлге чыгып коюп? Өздөрүндө деңгээл түшүп атат, бүт Кыргызстан деңгээли чыгып атат. Мына ошол үчүн чыдайбы ошол жерге келип отурабыз, кабылдаңыздар. Эмне дейбиз эми? Келгиле, чындык үчүн баардыгыбыз туралы. Баардыгыбыз туралы. Азыр мен айтар элем, жалпы элге өткөндө да айттым эле. Шайла партияңды, калган партияңды шайла. Эч ким сага тоскоол болбойт. Бирок тыйын албай эле шайлагылачы деп атам айламан. Элди пул кылып албасын эч ким. Сатып албасын. Кандай дейсиңер? Элди өзүнө коюш керек. Эл өзү шайласын. Анан эртең элди эмеге мыйзамсыздыкка, жанагындай бир эмеге криминалга түртүп атат. Элди болсо коррупционер кылып атат карапайым элди. Эл байкуш түшүнбөйт аны. Karapayında ayıldırsa bir kişiyle uşağı bunlarla olayım. Anam kişine biraz olsa bolgat kılıp olayım diye olsa. Oşunu kadın erkeğe yetişmek gerek. Ayranayın Kırgız'ın jigitleri şaydoğa taza varadı. Kim attansa da akça vermeyin için. Yaşnakay jarkıragan yüzümüz bilen varadı. Yaşnakay niyetimiz bilen diregimiz bilen varadı. Elden satıp albay taza vatalan çıkardı. Ben suran atlarım. Bizim Kırgız'ın jigitleri. Hiç kaçan akşara satıp alıp anam biylik'e varmayıp tazanda adamlar. Oşanduktan aylamay tuğanlar, ben tavırcılar elimizde kaydırlatlar, birönen bir diyen albarlar. Meyli kimge salasın, Atamek kimge salasın mı, bütün Kırgızstan'a salasın mı, birimdike salasın mı, taza, çın niyetiminin, taza özünde tutuk sesinin saldı, aytarla kavlayın tuğanlar. Anlayın deysine. Bizde bu partiyaga atlananlar,
bizlerdi, eldi buzmaydı. Birbirimizni çamandabaydı. Namına toşal canagı çoğurku gegeçke, eldi taqdın maylıqınдар, adeginde barımız bir işimiz gerek. Anan can peyni çıttıklarında dik duruşumuz gerek. Oşandağına ömür köysek. Anan özümüz çoğuncağa barışçı, 5 yıldır özümüzün kızırsınık için elimizni böyle oturalım. Bu çigitçilik emez. Biraz önce gittiler, sizlerin de yaparım ben. Oşandıktan aylan aytığınlar, ben aytarım. Vardığımız ömrünü sakta, biz hazır iyilikle günü koymayız. Başkalarına günü koymayız aslında. Hiç kimde çamandamayız. Bolğanı gana, ana o жерде tanıştık da çok için, şu жерде hakikat çok için. Oşun için ben aytırım sayılmamda. Ben aytarım oşun. Hiç nerse kaldırmayı, tınç, madaniyat tuturdu, oşunda yaştaki mitinglerdi ötkörüp, birimizni koldu, elimizni kolda el altınlar, var bolğuna, aman bolğuna. Uşaka geçsin. Arkadaşlar, abaylayla aramızda belki provokasyon olması mümkün. Geçecektir arap abaylar kuralım. Buna hakikat için akırına çayın bekem duralım. Buna elin hukukunu tevelegen pışıklar geçsin. Elin hukukunu tevelegen pışıklar geçsin. Bulayın burası az kaldı. Bulayın burası az kaldı. Nizam çekinde cevap versin. Var mı cevap versin? Elin tanıştı. Biz tacadık. Migrant olup tacadık. Asellerimizin rızkısınca işte. Bizim rızkımızca düştü. Akallarımızın rızkısınca düştü. Bugün evlerimizde düştüler. Her bir canan kaldı. $700 parası ilk koşman. Memlekette sevinen. O zaman kim söyleyip? Biz bala çakalız. Nereden söyleyin? Bana bilip kaldı pandemi uvamında. Bilgime kendi. Bildiğin natıcalı üstegenler emez. İhtiyaçlar. Buna çekip kısmında migrantlar jardımını çekecektim. Onun için bin degen canan kurulacak. Oturdu. Çaklanma Mart'a Bey'de $600 milyon bizge yardım vergen. Kança neyse bizge tarih vermekler vergen. Şu çok kurtardı. Onun için hakikat boş için. El Tuğra çoğunun ödümüş için. İmanlı çoğunun ödümüş için. Memleketimiz kazalanmasın. Biz kazanırsa. Güzel şekilde kazanıp gidiyoruz. Oldu ulan. Rahmat, biz Kayra, Nizamlı Buzbay, Nizam çekinde kanday gelse koşandı Kayra'dan gelgen canımızı kaytamaz yani. Bir kıkırağız başından bağırız, çoğu uğrağa çakırağız. Eldik hukukun temelegen bışıka. Gelsin! Eldik hukukun temelegen bışıka. Gelsin! Seçim kayradan bışıka. Gelsin! Eldik hukukun temelegen bışıka. Gelsin! Nizamsız seçim kayradan bışıka. Gelsin! Nizamsız seçim kayradan bışıka. Gelsin! 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 Biraz da çakaldırmayınız. Kelgen yolumuz bilen Ankara'nın arkaya kayıttır. Çok da aslında Thanks.